Кај сте бе, луѓе мои, дојде денот повторно, недел 18 часот, повторно јас од Белград, второ Карпул караоке поред од тука. Фокс, знам дека сите го чекав тој момент неделава, го најавав постојано на мојот Инстаграм профил. Најактуелниот дечко моментално има песна со најдобриот јутубер од Србија, Бака Прасе, Фуду. Секако дека ќе му поставам ново прашање на оваа тема, зошто се смирија и заедно ќе испееме секако песната, а ќе го прашам и дали во Македонија му е исто како во Србија, заради тоа што знам дека Фокс многу пати доаѓаше кај нас, има песната со Таско Ди Каприо, така да не должам многу, ќе се добие и поклон, ќе се возиме со Рентакар Мара, односно нивната најубава буба, и сега го читајте во сајтот espresso.mk. Ајде да споминеме најако на цел свет со Фокс. Епа, дечки, е го Фокс. Брате, како си? Поздрав свима, поздрав, puno поздрава. Фала ти што прифати денеска да се возим. О, брате. Како не, јас сум ту за браќу увек. Знаеш ли ти колку македонците тебе те сагаат? И ја исто Македонiju обожавам. Kad sam bio prvi put u Skoplju, stvarno sam bio oduševljen, posle Beograda, možda i jedan od najboljih gradova na XU prostoru što se tiče života, hrane. Da. Pa dori kulturata nije ista. Pa da, mislim ima sad i jonskog i dorskog i našeg starog stila, šalim se, ali baš se dobro osjećamo. Vi imate sa Surreal brzo nastup kaj nas, tako? Do duše ima godina. Pa da, bili smo, bilo je to baš zapaženo gostovanje, dosta je veliko interesovanje bilo, ali pošto radimo, pozdrav za moje prijatelje, DJ Short EP, on nam je bio završio par nastupa tamo, onda kad smo uradili saradnju, to jest ja sa Taskom, pozdrav isto i za Taska i za njegovog brata. Boriš za Pančo? Da. Znaš дека ја имам дистрак за Панчо? Озбилно? Да, брат. Самчо го викам јас. Па сад не знам, не знам те ваше интерне односе, али за мене сте обојца добри момци. Фала ти. Тако да... Треба да ставиш појазда. Ево видиш, ја и... А имам, ја немам. Možda vas pomirim, pošto sam ovih dana u tom duhu pomirenja, vidiš, malo je pomirenje sa Bakom, brate, tako da... Možda bi i ti trebao sa Pančom. Јас со Панчо не се смирувам уште. Кажи ми за Бака Прасе, прво, зошто се смиривте? Из интереса. Шалим се. Из интереса. Због прегледа, лајкова и због хајпа. Он ли ти се јавите? Па игром случаја се sve to izdešavalo spontano. Snimao sam neku numeru kod Bogija Batine, producenta od Bake Praseta, on je bio tu na vezi, ja sam rekao, ma daj mi taj telefon, i onda smo se tu malo nešto čuli, ja sam kroz taj razgovor se izrodila ideja da ne bi bilo loše, rekao, sad bi ti bila fora da se pomiriš sa svim svojim neprijateljima, to je najbolji način da ih pobediš. I vamo tamo, i njemu se to svidelo, posle par dana mi se javio kao to je bila sjajna ideja, mogli bismo da se pomirimo zapravo javno i u okviru vloga i pokrenuo taj serijal. I eto, šta znam, pa nisam ja te svadljive prirode, nisam zlopamtilo, nismo imali neki velik bif, tako da, šta znam, malo sam ga pecnuo on mene i eto, i sad smo rešili da objasnimo kako se naš bif pretvara u hajp. Не беше малку, мислам дека те нарече наркоман тогаш и све тоа, али, добро, ајде да те прашам, зошто ваква песна? Сите очекувавме бенгер, да изгазите. Baka je veliki kralj clickbaita i on uživa da obmanjuje, da nadmudruje i svoju publiku i YouTube i naprosto, što znači da nećemo izbaciti pesmu, ali smo smatrali da sad kad smo ih naložili da svi misle da ide neka urnebesna flex, jaka saradnja, da ćemo sve da ih rešimo, što bi on rekao, ulazimo sa neočekivanom jednom stvari kao što je ovaj spot, jer Baka rekao pusti to, ajmo da se skoncentrišemo na humor, svi su nešto tužni, svi bi da se nešto dokažu, svi nešto fleksuju, idemo čist humor i ja sam pošto sam i gost tog showa, faktički složio se i eto, dobro se to pokazalo. Može li jaz da ja puštam pesната da ispevam? Može. Može li? Može, Čekaj da vidime, ajde, jaz kao ga se snajdam, ja ќе бидам Бака Прасе, ти си Фокс. To je to. Inače, kad smo već kod Bake, baš mi ispričao jedan dobar vic, kao, znaš, kao sa kojim oružjem Makedonci idu u boj? Sa kopljem. S kopljem. Dobro je ta. Ajde da vidimo. Volela bi to.
A volela bi to, volela bi to, volela bi to. Moji prsti klize po njoj. Prave melodije, pijem viski, ne znam broj. Zbog nje lutam noć u gradu, nisam svoj. Miris njene kože podsjeća me na Dior. Mala je u gasu, samo juri modu. Glumi višu klasu, da se uči vodu. Isprazni gasu, lagano u hodu. Crnom donjem vešu Barbie, zapali mi sobu. Ljubim njeno telo, ten karamelo. Ima sto stepenika, samo nije velo. Dobre, dotle. Svake noći crne pare noćimo na belo. Moji prsti klize po njoj. Prave melodije, pije viski, ne znam broj. Zbog nje lutam noć u gradu, nisam svoj. Miris njene kože podsjeća me na Diora. Znaš da te ne bih varala, možda sam pred tebe šarala. Samo s tobom ja sam hrabar ja. Nemam perik. La. Si u čudu, znaš me ludu. Baby, to je voodoo. To je voodoo. Za sam bum. Neću da čujem za drugu. Ej, baš se je okej. Mislimo na isto, fotografom fotno dišeš. Ej, zoveš malo nje. Dragi, ovo moj ljubav ti gorišeš. Ne gubi vreme, sad su vi drugare. Jer si ma neće trošiti neke tvarje. Oboj svaku notu ovdje moram da priznam. Ostaviš sa strane. Moji prsti klize po njoj. Prave melodije, pijem viski, ne znam broj. Zbog nje lutam noću gradom, nisam svoj. Miris njene kože podsjeća me na Dior. Znaš da te ne bih varala, možda sam pred tebe šarala. I meni je bilo čudno da se oprobam na ovoj pesmi, ali eto, nadam se da nisam kiksnuo. Baka isto ušao totalno u Teodoru. Mislim, ovako muzički. Baš, fatio je i ritam i ono. Znaš što sam te prašam? Ti si raper. Kaj raperите, Pa tako kažu. Underground, drskost je mnogo bitna, a сега правиш ваков тип на музика. Дали може да ти се налутат вистинските рапери? Pa ono, u principu, ja sam se prvo bavio ono što se kaže pravim repom, boom bapom, da kažem, pošto sam voleo to njurški zvuk konkretno. Onda sam trepom i šta znam, mislim da sam sve te neke stvari već i uradio, niti bih, kad bi nešto baš u okviru toga sad pompezno uradio, bi to moglo da ide mnogo više. Ono, šta znam, ja znam i da repujem i da trepujem, ali nekako, što zbog najvećih finansijskih sredstava koji se tu okreću, a i nekako mi kao izazov želim malo i u komercijali da se oprobam, jer šta znam, jednostavno, znaš, vidim to i kao izazov, a i na kraju mjeseca trebaju računi da se plate, a i sve to košta, tako da tu su najveće pare. Dobro, da, ova vi... Pa kad uzmem pare, lako ću ja da vratim se na pravi rap za prave fanove i moje dubokoumnije tekstove, tako da ne vidim neki preveliki problem tu. Dobro, barem si iskreni, to se počitava i ovo je mnogo dobar marketing moment. Znaš što sam čuo za tebe, ja sam od Македонiji, znam дека mnogo dobro praviš freestyle. Pa onako, nije... Сакаш ли да пробаме сега? Ajde, daj mi neki dobar beat samo. Ajde, ukucam nešto. Mogu i ja. Možeš i ti, možemo zajedno. Možemo zajedno da probаме, da vidimo šta ќе направим. Ti nas... Makedonija, Skoplje, doći ću opet, od Boga sam proklet. Pre par dana nisam imao za has, sada fokus, dekanje, as, nek gruva bas. Od mene za vas, ljubav sada šaljem. Brat, vozi dalje, uvek trošim pare. Ajmo u se pare, ti, drugarice. Jao, bacamo varnice, pušimo palice. Nemam straf, mi treba skank, ali imam stav. Znam koji mi je brat, ali slušam samo trap. Ja su Makedonec, doagjam silno. Brate, puši kur, to ne je bitno. Ovo dupe ko iz Brazila, Lija je sila, zovi me Foxzilla. Prvi put čujem ovaj beat, sad nema veze, ja i brat zapalit ćemo grad. Šak, mat, bum, klak, Fata Morgana, svako je lepo kada je s nama. Pozdrav za taska našeg brata, više energije nego varta. Brate, bravo. Malo onako na predan, pazi da se ne slupamo. Pošto smo već slupali bit ovaj. Bravo, brate. Ali kad bi se opustili... Kako ti se sviđava kao youtuber, ja? Imam vreme, brate. Vidi se da ti si zapravo reper stari.
Правам, вежбам. Да, види се да Го спомна Таско, кажи ми ајде за Таско. Снимавте песна, бевте во Македонија. Колку ти беше добар потек тоа, како си поминавте некој момент интересен, кажи ми све. Šta znam, zna se da su naš Tasko i Dva Bona, to je sam krem de la krem makedonskog repa trenutno i oduševio me Tasko kad sam ga upoznao uživo jer ono razbija freestyle, dobar je momak. Da. Vidi se da vodi računa o sebi, u treningu je i šta znam, kad smo čuli ja i Suril neke njegove flowove, mi smo bili ujebote, znaš ono. Da. I onda se izrodilo to, i onda smo snimili smo to u Beogradu u studiju Release kod ovog Dalma. Tu strofu moju, on je već bio snimio svoju. Meni što se tiče meni to je jedna od omiljenijih pesama u 2019. Iako nije nešto baš sad eksplodirala koliko smo mi očekivali. Kaj nas eksplodirao, u Makedoniji da. Pa jeste u Makedoniji bilo, ali očekivao sam bar da će imati 5 miliona pregleda s obzirom sad da smo baš jaka imena, inače baš smo razbili i nema veze što nije to sad prošlo u smislu pregleda, ali potpisujem da je bila kvalitetna saradnja i Bože zdravlje. Освен Таско и Два Бона, знаеш ли некој друг од Македонија? Дали би снимал со некој друг од кај нас? Pa ima tu još od pre, na primjer, kao setimo se Toni Zena i Slatkaristike. Pozdrav za te stare glave. I DJ Goce, šta znam, onda ima, jako ste u bifu, ja poštujem sve ljude koji se cimaju. Pa dobro, ima i pozdravi za braću iz DNK, iako ste se disovali. No nema veze to. Šalim se. Site si jame nije počitali. Onda Dva Bona, definitivno, oni su isto kidaju baš to nema puno potrebe da pričam, nekako su oni možda uspeli za nijansu više od Taska da se probiju u smislu pregleda i saradnje, ali verujem da će i Tasko sad da zagospodari. Tasko isto da ne valjale 8 milioni pregleda. Pa primetio sam ovu malu Ođi Dijanu. Dijana Ođi? Da. Ona je partali, bratu. Ona je koja nas, spored mene, next move. Da, next move. Da. Što se tiče ženskog repa, svakako na tim prostorima, ali dobro, sve to naš zajednički prostor, ostane. Onda ima onaj, kako se zove, isto, Pajak. On je, vidi se da je talentovan. Ima nešto, onaj momak isto, sad sam mu zaboravio me, nešto kao moj tim prva postava, tvoj tim pita dostava. Raus? Da, i on je. Da, Raus. Putin. Onda isto je ovaj, kako se zove bre, momak, crna mečka sa Taskom, kako se sad mi stavlja? Traker. Traker je the boss. Traker je čovjek što nema dobijeno sve ušte vistinsko vnimanije, on je najdobriji. Može li DiCaprio sad? Može. Traker isto. Traker ima ima još puno momaka, znaš ono. Ja sam shvatio da je Makedonija i Skopje, uopšte ostali gradovi, Kumanovo i Veles, i naš Tetovo, da svugdje imaju... Talent ima sve. Da. Brat, ima jedan Lazarov u Skopju. Znaš, Rastura. To si ti. Naravno. Rastura, brata. Možda samo sam propustio tu tvoju rap karijeru, sad ću to da istražim, ali vidio sam da imaš šlifa po freestylu. Ima. Krrrra! Pa, yeah! Ne vozam kabrio, matiram patriot, Trčame, brkame, pari ko kardio, Babyface ona me vika DiCaprio, Babyface ona me vika DiCaprio, Ne vozam kabrio, matiram patriot, Trčame, brkame, pari ko kardio, Babyface ona me vika DiCaprio, Babyface ona me vika DiCaprio. Telefoni se kad zvone, mama me gleda na TV, slika si te gledam zbor, kako me zna element, veruj ja ne trebam poraz, problem je mnogo tez, Sergio Diador, zlate larenskog kneva, faca su mril, ja nemam chill, nemate stil, ja imam film, pali 5 javce kad su mril, razliš od sam ozbiljan, ne zvoničim, nema deal, klub koride pa iza slava, prof igrač ko Bakar i Sanja, u glava 5 nuli veke počam za gisanjam, ako nemaš to da dadeš bolje da si odiš sama. I ne vozam kabrio, matiram patriot, trčam me, brkam me, pari ko kardio, Babyface ona me vika DiCaprio, Babyface ona me vika DiCaprio,
Devozom Gabriel, Matijan Patriot. Kako banger ovo, brat. Da. Sad ne mogu da se sjetim kako mi počinje deo. Stvarno. Sve sa sijami na kavovi. Da, bravo, dobro. Hvala ti. Sve sa sijami na kavovi. Furo tvoj mir, sigurno da nije Audi. U tredu skoku mamuti, pretrče u nauci, ne prozivaj nas mamuti. Što živite u zabludi, možemo da platimo da vam neko naudi. Ulovi smo ko Saudi, ja tu ko labudi, dođi da te nauči. Gang gang, u tandemu kao Lebron i Dwayne Wade. Ulice ne znaju za fair play, supu će da pevaju na playback. Na udu smo i dalje samo spray break. Makedonci voli trap gang, evo kako. Pored mene mala ista kao vjetak. Šta ti nije jasno, nema da si za ovo kažu kasto, ali tu su Fox i Tasko. Jasno, robimo, gazimo, nećemo stati. BG iz kompležu štoko na trac. Zlatni su lanci na lepoma, i odelo Armani. No money, no funny. Stani, reci, ko je boss, eci, peci, to je Fox i Nebo sam Gabriel, Matijan Patriot. Brate, evo, ovo je hitčina. Hitčina. Ali znaš kako, tu je i korona nekako krenula, nismo imali priliku da to promovišemo po klubovima i onda nije dobilo tu injekciju pregleda, tako kažem, to sve naš. Така е. Кажи ми, како за крај, имам нешто да ти дадам, пред да ти дадам, кажи ми што спремаш следно, што да очекувам од тебе? Pa uglavnom, bit će to sad jedan solo single do kraja godine. Utičnice, Fox utičnice, novi slang za plug naš, kao utičnica. Plug naš. I to je neki slang sam novi izvalio za utičnice, tako da kao to je pesma za sve moje ljude, za sve moje plagove. Tako da mislim da je to sledeće, bit će tu još nekih saradnji. Međutim, mislim da ću lagano s tim da finiširam godinu da je privodim kraju. Pošto sam izbacio već 9 spotova, odnosno 10 spotova sam ja izbacio 10 spotova i nikako da se probijem, odustajem bato do sledeće godine. Čekaj da ti dam nešto kao za kraj. Može. Nosiš li ti, kaži mi, kravata? Pa mislim sad sve više ulazimo u biznis svet, počet ću. Ова je baš ono skupo, bela kravata, imaš od mene i plus. Brate, ovo ti je kao zlatni manžetni, drži ovo. Opa, vidi ovo. Ovo ti je, brate, široko, bravo. Vidi ovo, brate, belo zlato. To je nevjerovatno. Ti se sviđa? Ne da mi se sviđa. Ovo možeš za spot nekoj se malo fleksaš, brate. Pogledajte ovo. To je to. Знаеме македонците да поштуваме ние. Имаме респект. Svaka čast. Знаем. Ja baš mislim osjećaj da bi mogao i da živim u Makedoniji. Ne znam da li to do tog mog antičkog porekla, pošto je opšte poznato da sam ja inkarnacija Sokratova. A Sokrat je bio Makedonac, odnosno sve je to stara Srbija. Šalim se. Hvala ti, bratu, što danas biš moj gostin. Hvala tebi i pozdrav za sve moje ljude u Makedoniji. Tako da jedva čekam da se družimo opet. И кога се дружиш, обавезно да пишеш, да ти дојдеме на настап сите заедно и со Таско и со Два Бона и со цела екипа. Може, радit ćemo. Treba da radimo nešto. Треба. Verovatno i sa Dva Bona i sa OG Dijanom, bit će opet i sa Taskom. Tako da to je to, vidimo se ljudi. Дечки, ставете лайк, ставете сабскрајб, поддржите работата на Fox, ставете во коментар што ви се допадна денешното видео, најмногу и се гледаме пак. Чао! All I wanna do is just flex. Big body thing, I've sex. No phone calls, just text.